I pozdrav ljudi, Goran PC ovdje i dobrodošli u novi tutorial. Prvo da se odmah ispričam, kao što vidite u desnom uglu, vidite mene, ali slabo me vidite, znači megapikseli su sjebani, ne znam zašto, ali nije bitno. Znači bitno je ovaj tutorial. Znači danas ću vam pokazati kako da snimate ovako zaslon kao i ja. Kako snimate ovako zaslon? Jednostavno je, samo trebate evo prvo da naglasim, znači ako želite snimati tutoriale kao i ja, bilo mi najbolje da skinete Bandicam. Zašto? Po meni je taj screen recorder najbolji, zato što na primjer video od 10 minuta uploada se na YouTube za 10 minuta, do 10 minuta, znači jako se brzo uploada, još ako imate brži internet, brže računalo, još će se brže uploadat. A ako želite snimati gameplayeve ili nešto drugo, isto je Bandicam dobar, ali ovo je neregistriran, kao što vidite. Znači ja mogu skinit i krak za Bandicam i mogu onda snimat koliko hoću, ali meni se to ne da. Prije na starom kanalu sam imao i eto. Znači isto možete kupiti ključ, bit će vam se isto, sam ćete moći više od 10 minuta ili jednostavno naći na torrentu za crack i onda možete s ovim programom snimat gameplayeve. Ali ako želite snimat gameplayeve u što bolje kvaliteti, ja bih vam preporučio da skinete Fraps. Isto jako dobar screen recorder. Link će isto biti u deskripciji dole i isto pogledajte. Ali mi ćemo sada skiniti Bandicam. Kao što vidite, ja upravo snimam sa njime i jako je dobar program i svima vama bih vam preporučio. Znači link od stranice će biti u deskripciji, vi samo odite na stranicu, kliknite download ovaj ili ovaj drugi, svejedno je. Samo malo. Znači kad ste stisnuli download, izbacit će vam tu u ovome uglu da vam se skida, vi samo kad se završi kliknite i instalirajte, znači ko obični program, next, sljedeće, ako vam je naravno na hrvatskom, ali ja mislim da na engleskom, i samo instalirajte i ovako će vam izbaciti samo ovo, vi stisnete, dva put kliknete, prihvatite, onako sam stisnete da i uđe vam ovako. Ispričavam se. Znači tu ćete imati raznih dodataka, na primjer dodaj sliku s web kamere, evo vamo ići postavke i ubaci snimak s web kamere u video, USB na primjer video device, to vam je kamera i video veličina, i tu kad stisnete pregled bit će vam kamera u kojem ste uglu stavili i to, a vamo možete mijenjati ugao kamere, ali neću sada dirati, mogu bi se prekinuti snimanje. Znači vamo odmah možete snimaj i stani, pauziraj, pokaži pokazivač mišem, to vam je na primjer ovo, ne, to vam je samo ovo, a dodaj efekte mišem, to vam je ovo, evo to. I to je to, znači slike, prečac, ne znam zašto je to, ključi zvuk, ne znam stvarno zašto je to. Onda kad stisnete
otvorit će vam mapu gdje vam se spremaju videi. Ovdje će uslikat ekran i to bi sve u svemu bilo to. Znači ljudi, znači većina ovo zna, ali eto ja sam snimio za one koji možda ne znaju. I ako vam se svidio tutorial, kliknite like, komentirajte, šerujte i naravno subscribe se na kanal za još tutoriala. I kasnije ću snimiti još jedan tutorial da nadoknadim za ono jučer što nisam ništa izbacio. I da, kad sam već kod toga, sjebao sam ruku jučer, nisam mogao uopće ovako mišem pomakjet, pa nisam ne bio na kompjuteru, ali eto danas mi je malo bolje. I eto, snimio sam i nadam se da će kasnije biti još jedan snimit, ali eto, to je sada to. Šerujte, lajkujte, komentirajte i subscribe se na kanal i naravno lajkujte stranicu u deskripciji. To je bilo to ljudi, pozdrav do sljedećeg tutoriala. Ja sam Goran PC i ja odobravam ovu poruku.